bayethe wena waphakathi Nkosi Dlovukazi Silo sikhulu ngiyacela kusonga ngana le verse leLuke Johane sahluko sika 11 verse number 25 Jesu wathi kuye mine ngikuvuka nekuphila lokholwa ngimi noma angafa uyawuphila amen bazalwane estadium egameni lika Jesu uthi Jesu mine ngikuvuka nekuphila ngwenyama ngiphethe inguzanguza yendzaba lethi manje lokholwa nguye noma angafa kodwa utawuphila noma lamuhla kungaba ngulesihlanu wakho ngoba ngalesihlanu uJesu wayemphethiswe bonke ebuhlungu noma lamuhla kungaba ngulesihlanu wakho kodwa liyeta lisondvo lakho noma namuhla titha takho tingahlangana ngawe tifukele inguzanguza elitshe tikwakho kodwa uma ukholwa kuJesu liyeta lisondvo lakho uthi Jesu kuMartha lalela yeMartha mine ngikuvuka nekuphila uma nje umuntu akholwa ngimi noma efa utawuphila lamhlala istadium ngikhuluma nemzalwane labambuta ukuthi uyabona indlela yokholwa ngathi ayikusebenteli ngoba shangathi udla kudla kubuhlungu ubese wehlisa ngetinyembeti lalela mnakethu ungajiki phasi lithawula liyeta langa lakho siyeta sikhathi sakho beketela nje emehlo akho ungawesusi kuye inkosi yakubhekwa inkosi yakulalelwa inkosi yakulindzelwa liyeta lisondvo lakho liyeta lisondvo lakho liyeta lisondvo lakho uJesu wayikathenda ngamabomba zalwane nguya ekufeni la kuJohane sahluko sika 10 verse lika 18 uthi manje kude umuntu wangemuqa kuphila kwami kodwa ngemabomba ami ngiyakubeka phasi uma uJesu athi babe esandleni sakho ngiyawubeka umoya wami sitha sicabanga ukuthi yasarenda kanyolanze emandla kusehlulekise ukugcina beketela 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 akunuhlala kunje noma ngakushaya kwehluleka kwakho kwayitolo kodwa beketela liyeta lisondvo lakho simpekile uyezozayo akanulibala kwethu nje ukuthi selule tandatethu ngekukholwa sithi Nkosi sendele umusa bayethe wena waphakathi siyabonga mfundisi.